Bang, kantong timah tadi mana, Bang? Tandu. Tandu. Gua nanti bang. Sabar. Bang, jangan gitu, Bang. Bang, jangan gitu. Lewat, kantong mayat. Kartu di tempat tengok. Kantong mayat nang. Ya Mahmud, Bu, jangan dipikirkan lagi, Bu. Ya saya walaupun sudah jumpa sama Ibu, kayaknya merasa juga ini heran. Si Bani. Tarik.